Hey man. Oh maine. Whoa. O thole dia ba o fumane ntho tse o sa di tsebe. Ay maine. Sebe mo bua e tswa ke motho ke ena a etsang ketso yo kapo a ikgannela ho etsa ketso yo ho yena motho ke ntate Motaung. Kore ntwengwe e makatsang ka mo ntho di kopaneng ka teng ha ngwanana ha kgarebe e sa batle mohlankana a sa mmatle ra ebo ha ke batlo se ka mpherea ha ke utlwisisi ngwaneno wa motho tshwantse a otlakakwe a bolailwe fela hore tshwantse a rate mmang ha ngwanana sa ikhula re se ke tsamaile ha ke sa batla next kore ka mo re leng ka temaine ke le ka bona bekeng e shuleng motho a rometse molaetsa ho batswadi ba ngwanana mmolaileng a bile a bua re se ke mmolaile ke ile ka sheba cell phone ya hae ka kopana ke eng bathong ke eng ntate Motaung a rometse molaetsa a jwetsa batswadi hore ngwana lona se ke mmolaile se ya ona o mobe o etsa motho a babe motlotlo ha maine ore a romele molaetsa re hai nna boso ya bophelo ba hae maine nna yo ke le mmupi wa hae hela ka matsoho a fenga kgathalang ntate Motaung sa romela molaetsa bona na bokgopo bo atile jwang momamedi lenaneo la makgulo le tlile ho hlokomedisa ha empa se ntho Modimo a e batlang ntate Motaung bohloko ke bona ntho tsena tse bohloko tseo re di etsang di na le mokgwa wa re sala morao di na le mokgwa wa o sitisa le mokgwa wa o ema ka pela mamati ya diphunyele hallelujah hallelujah ngwaneso yes ha o tlo mo hopola Modimo motho ke na le tjena hobane o tlo mo hopola hobane motho a etsang dintho tse tje e le mme a nke bana ba hae ba bararo a ba tshelle tjhefu dule a ba kati a ba lebele hae ba bolaya ntate Motaung motho ke ha Modimo a tla mo hopola momamedi Moramaine dina le mokgwa wa hore sala morao maine Modimo o buile ntho nngwe hona ka jeno ha re ntse re bua mofokeng o bua taba ya bohlokwa kore Modimo a refa kore monna kore a refa Eden a refa basadi a refa banna kore Modimo a refa ntho engwe kore ntho yengwe le engwe re hloka kore hore motho a re fela ho mofumadi wa my darling moratuwa wa ka man may popi ki man may lifi a hlole kore banna ki man may hlolwa ki ntate Motaung ko bona na Modimo o entse mohau o mokakang a ba re fa kore ntho eo a rinka re beya tshimong ya Eden ha o ntate wa ka ye re sa etsang le ho ye maine tshimo ya Eden Modimo a ilukisa ke shebile nako ke entse tshepiso me ka khona ke phethise tshepiso ntate Motaung Modimo a re beya hantle wa tseba le mohla Modimo a neng a etsa efa anka abuti Adama mo robatsa hantle ha o monna ntate Motaung ha etile bebele a robala boroko bo boholo ntate jale Modimo a nka dithipa tsa hae tsa lehodimo monna a sa lehopo maine ha sa bopa wa shape maine ai suga ntate Motaung ha ka
tata mo lokisa. Amen. Amen. Wa tseba Bibele na e reng? Amen. Amen. Ere modimo a mo isa wa Adama. Jwale ke potso kapo ke taba ya hao. Jwale ha o sa ananela na. How amuisa? Wa mo isa ho yena re. Adama. Bona he taba ha o ke. Bona monna. Ta mo mamedi tla re mohlomong re iketsetsa yona e ya lephepeng la borobedi. O shebete mana ya 21 gore re ha o hetse pa bokgopo boteng. Re ha o hetse ntate Motaung mo mamedi ya mametse nna no lela o ha o hetse. Yaba. Yaba Jehova Modimo robatsa Adama boroko bo bogolo. Hey Adam, What's it say talimetse ha sa batla o robala. Bete ha iyo. o a tshitsitha maine o jere dibeke di moimetse, o jere maine mekotla di plastiki, o jere Adama wa hona jwale, o jere Adama wa hona jwale, o a tshitsitha ka dibeke, o a tshitsitha Adama wa hona, wa matha Adama wa hona jwale, o jere hai ai maine hona le taba no itse o tlo re fa yona pele re ya mabenkeleng mpo o ye o yona he mokotla ko na o nkimetse maine o bi harwa o kimetse Yena re tla mokuta ha re na mokuta fela re batla o sale monalo motona mo re ya teng mo tata Motaung re itse se fela modimo ya utlwile mohloko maine ba utlwile bohloko yes emahanyane maine re mabenkele mo mamedi re tla mabenkeleng mantswa o qetela ntate maine a buileng hore ho ja re ne re tseba peni ya batswadi ba rona mabenkele le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa. Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. ha re ya jarella kore ka jeno banna ha ba le shano le bona maine ho na le banna ba le shano jwang a kore a re bupile re hlwekile maine ho na le banna ba le shano ha ba qabanye banna o qabanya a tlamme thai o qabanya a le ka hara sutu o qabanya a le ka hara short pene o qabanya a le apere bermuda o qabanya a rwetse dibrel a ba di tlame ka letanta lena la plastic kore o fumana monna a qabanya a le shano maine tswela pele tsama tswela pele ke itse o ja re tseba pei kakata maine yo batswadi ba rona ba fitileng ho yona momamedi ke tlo le ka o potlaka hona le mmemo Bibele re mahlo ha yana fokola maine
Yo. Kore hantle Bibele ha ya batla hore bolella dibopeho tsa hae na di jwang ha e ka ba re ngwana bona le motle ho bolela yena ntate Motaung ke opposite ya ntwena ya ngwanabo empa taba e bohloko kena ho ja re ya tseba pain ya batswadi ba rona mohlano re ne re fitla lefatsheng Kakata. re ka be re sena bokgopo bo re nang le bona ntate Motaung ka baka la nako mathela lekgepeng la 31 Ke 31 ya 31. E ntate Moruti. Maine. Hamswa mo Kenya ka tlung o Jacobo ha o fapanya dikomiti o tshwanetse ya Rakhele mo ke yang teng ke mona Maine. sheba temana ya 31 mo mamedi le tla toroka tse ka hodimo tsatsi le leng empa ke batla fela re tlhemona ho ja re tseba bohloko bo re tlileng ka bona lefatsheng temana ya 31 ere Maine mamela o itse ke leqhepeng la 31. Temana ke 29. Tswela pele Maine. Jehovah Momamedi lo Genesis chapter 29 verse 31 ere Jehovah a bona ba ne Lea o hloilwe Empa Rakhele ya eba nyupa. A tswala mora ya lebitso la Rubene. Bonang mora. Mme jwale monna wa ka o tla nthata. A tswala mora a re o beetse o neile le enwa. Amore lebitso la Simeone kutlo. A boela e mola hape a tswala mora. A re jwale lekgetlo lena monna wa ka o tla kgomerelana le nna hobane ke motswaletse bara ba bararo ka baka lena a rewa lebitso la Levi kgomarelano. A ba e mola hape Maine a tswala mora. Ke tla boka Jehova. A mo rea lebitso la Juda poko ya Jehova. Ha. Noko ese o sia motle ditsobo tse le di bopeho Tsama Maine. Yes. re batle lefatsheng ntate Motaung mohlang Jacob a qeta ho tsebana le Lea hobane yena o na kgethile Rakhele bosumba o ntate Motaung tsebe ho etsahetse Oh yes. empa o seng le hana robetse le Lea aya ho Jacob a re Lea has a wife material. Oh yeah. Ke ntse ke batla Rakhele ho ja no utlwisisa pain a fitile ho yona hore o tle lefatsheng o tlile lefatsheng ka rejection mawa reject we ke Jacob Ai. ke Motaung ke aleka Tsamaya. aleka o ja bokgopo bona bemba bokgopo ba ne ba tseba pain ya maya fitile ho yona pain ya maya a tlileng a pela kara ho yona ntate Motaung Lea nene o sono tomobe empa bona modimo tibolla popelo mo mamedi ha ba hona le bokgopo bo hopotseng ke kopa o kene di etentsa motswadi wa hao tadi ne pain ya ila kena kare ho yona bohloko ba Ai man.
e le hore o tsebe ho thola bophelo maine kajeno ho busa bokgopo pelong ya hao a ko kgutle ngwana modimo a ko kgutle mekgweng eo o hopole pain ntate Motaung ke shebile nako kodilo lena le phamisa ka nako e ntle o jang no tseba kara bokgopo bo gore na batswadi ba ha ba fitile kara eng ntate Motaung ha re isepele ai itse ke ba bone kgaolo oh yes yes tina o etsa ntho bohloko ke ha more wa sekeme ho nka bana ba babedi ntate Motaung a re ke re emise mona hanyane fela hopola Simeone bitso la hae ke hore modimo o utlwile hore ke hloilwe yay live yena bitso la hae ke connection jwale ho na le kgomarelano halala ntate Motaung ka morao ba bobedi bona ai maine ba banna ba sekeme re nlenda ntate Motaung lenaneo la se re le kgaolong ya 40 moruti maine 40 a nang le metso e robong le kgepe ke 50 ho janeng ka hara bokgopo bo ne re ka ra hopola pei yo batswadi ba rona ba fitileng ho yona ntate Motaung re itse naneo lena ba se modimo o tlile mohloko fela yo yes nako tseneng le batswadi ba rona ntate Motaung o ntse hopola kgaolo e re qetang ho feta ho yona 29 yes ke itse momamedi o tla bala 34 re se re le 49 ha se modimo fela o tlile mohloko chapter 49 ho yona ntate Motaung ke ho yona moruti wa ka boprofeta ba Jakobo hodima bara ba hae hodima bara ba hae ho shwa ha hae ho epelwa ha jwalo eke hona o 49 mona momamedi ke nna eo Simeone le Levi ke bana ba mpa marumo a bona ke dibetsa tse sehloho ha pain yo bana ba hae ba ileng ba itlisa ai Motaung ba ne ba re ba tshireletsa kgaitsedi ya bona utlwa hore dibetsa tsa bona ke dibetsa tse sehloho maine temana ya botshelela hore moya wa ka o seke wa kena le kunutun le bona hobane bohaleng ba bona bana ba bolaya batho mekgalefong ya bona bana ba kgaola mesifa ya dipoho ho rohakwe bohale ba bona hobane bile bo tukang le kgalefo ya bona hobane ne e sa qenehile yes hai maine pele fihla moo nna le wena re ka sokoloha nna le wena re ka ema hantle pela modimo ntate ka lebitso la morena Jesu oh yes a ko re thuse bokgopong a ko re thuse tseleng ena e re isang timelong re busetse re fe pelo ya hao nolofatsa dipelo tsa rona mme re apese ka ho loka re rapela hona jwale ka lebitso le nang le matla lebitso la morena Jesu Kriste amen ha ntate maine amen modimo o etse hantle yo
momamedi ke itseng wena kgotso jwale ke nako ya hore re kene tshebeletsong ya hoseng hona